ene don sukude habibu fatako ko kefero ne wona o juldo ne o anda alla no wodi ne o rewata alla few ne men anda alla no wodi few he paradis de la vérité habibu fatako concert makko ngitama e jeudi ko few no wadal mo samedi mado dimanche ko ma vendredi tout ko ma juma tum ene le juma julete est ce que habibu fatako wi goddo to yow julugo juma est ce que min paradis de la vérité mi wi mata yow julugo juma e min tige horeyan mi yaay mi jula juma mi juula e fana mi juula e alansara mi juula e futuru mi juula e jeeje mi juula e subaka est ce que habibu fatako wimata yow juula juma ka ko mamen communique kadi officiel me wiya awa jango ko juma jama on fop yo yow juulugo juma awa la famille jango ko juma ko jango ni concert habibu fatako jama on fop yo yow juula juma julbe ben fop ye juulon juma soduɓe ben tikeji mundi fi yawgo sutena habibu fatako parce que mo be golle munde ko Allah subhanahu wa ta'ala on kadi andi ko hombo natata aljanna e ko hombo natata jahannama hay min paradis de la vérité mi anda do min tige hore an do mi anda konto mi natata mais mi da espérer non quand même peut-être inshallah mi natay aljanna yo Allah akoren aljanna yo Allah akoren landi torgal moddungal et la famille na wi go non c'est pas la peine donc la famille ko jango ni concert frère Jomen on habibu fatako juma hare julbe ben fop no noddita yawgo taw ko julire taw juula juma fop yo yaw ko julire taw juula juma s'il vous plaît jango ko juma mon be yo yaw taw ko julire fi alla juula taw juula juma juula alansara kato kadi juula futuro juula jeeje nani donc hare ko dum do mo be yo watta yila kadi sune yode ko concert watta no yila modja dugu gongol maadu wala piju wadon doyi fi Allah fi nelado yo Allah nabon e jammo jere artirawo e jammo jere hala rendez-vous demain to goto rato to goto tultu sakko fere o halane ko fetti konto c'est paradis de la vérité et wassalam.